A eto, meni je isto nevjerojatno da je tek sad u stvari moj prvi koncert u Sloveniji. Naime, ja sam prije jedno, možda 8-9 godina svirao u Ajdovštini kada je moj profesor Igor Lasko imao seminar, ali također sam prije jedno 4 godine svirao na izboru za Miss Slovenije, ali to su u stvari bile samo nekoliko kompozicija, evo ovo je prvi moj recital i jako se radim. U stvari ima 3 varijante koncerata koje ja održajem. Prva varijanta je kad sviram crossover glazbu, dakle sa svojih posljednjih 4 albuma, i kad na stage osim mene postoji moj band i cijela produkcija. Drugi tip koncerta je klasični recital, što je u ovom slučaju. I treći tip je kad sviram klasične koncerte sa orkestrima po svijetu. Tako da, meni je drago što imam priliku imati priliku tako da sviram te različite tipove koncerta. Ti si mnogo puta već nastupao u Japanu i u Kini i u drugim dijelovima Azije. Koliko ja znam, tebe publika tamo mnogo voli. I čitala sam u jednoj reviji da je publika u Hong Kongu na jednom od tvojih nastupa vrištala za vrijeme tvog nastupa. To isto, ja mislim da nije baš uobičajeno za nekog pijanista. Reci mi kako su tvoje reakcije na takav feedback tvoje publike? U stvari za osobu koja dolazi iz svijeta klasične glazbe kao ja, koji cijeli život sam navikao na jedan način interpretacije, dakle potpuna mrtvačka tišina u koncertnoj dvorani kad se izvodi, doći na takvo nešto. Ja kad sam došao prvi put u Hong Kong, mi smo već prodali zlatnu ploču, tako da je jako puno ljudi znalo za mene, imalo moje albume. Mi čim smo došli na aerodrom, to je bilo jako puno ljudi i doček, što je mene apsolutno šokiralo, apsolutno nisam to očekivao, niti su me na to pripremili. Isto tako je bilo sa izvedbom, većina te publike je vrištala i moje ime iskrikala, mislim dok sam ja svirao kompozicije, meni je bilo jako neobično zašto ne slušaju, ali jednostavno to je nešto što prati tu vrstu glazbe s kojom se ja sad bavim, taj crossover, tako da jednostavno čovjek se, trebalo vremena da se navikne, ali jednostavno se navikne. U svakoj državi, na primjer, moja publika u Japanu i u Koreji su većinom klasična publika, klasično obrazovna publika. U Hrvatskoj najviše je pomiješano zato što u Hrvatskoj ne ljudi znaju kad sam bio mali, a u većini zemalja ostalih je mlada publika. U stvari nekako moj cilj potajno je tu mladu publiku koja dolazi na moje crossover koncerte nekako uvući da slušaju moje klasične koncerte što u posljednje vrijeme radim i dobivam jako pozitivne reakcije od tih ljudi, mladih ljudi koji slušaju čiste klasične kompozicije. I don't know if people are aware of my background, but the man that discovered Vanessa Mae. I was looking for a crossover pianist, and I've been looking for about 5 years. And Maxim and I actually had a mutual friend, a man called Tonči Huljić, and it was Tonči Huljić that introduced me to Maxim. And I went to Paris to see him where he was studying, and he actually played for me in the foyer of a hotel. And I was so impressed that I gave him a record deal and signed him that very day. And that was about 6 years ago. So it was through Tonči Huljić that I met Maxim, and it's been a very good partnership. He's now well over 1 million records sold around the world, and he's enjoying enormous popularity, particularly in Asia. And this year he's doing his 10th tour of Asia. He goes on Sunday to Japan, and then on to Korea. And then he goes back to Asia later on in the year with Moscow Symphony Orchestra. So it's a career that is going from strength to strength. Tog dana bio sam jako nervozan jer sam znao kome sviram. Kad sam vidio njegovu reakciju nakon svoje svirke, on je bio oduševljen, čak je pozvao svoju ženu da me dođe slušati. Tako da imali smo zajedničku večeru, nakon toga moja supruga i ja, to doslovno mi smo u oblacima bili kad smo išli kući, jednostavno onda može život se potpuno promijenio. Potpuno za 360 u roku par mjeseci mi smo već prodali prvu zlatnu ploču koja je krenula jako brzo sve skupo.